bamwe bari kuvuga boda boda y'egare mu tawuni ya Kabare nabagira ngo umurimo gubahwerire munonga bwa nyuma yo kuronda imirimo endijo ekababura no kugura umurimo bona igana zo kurarira sevinge wa korerenda ati boda boda cyari kutuya mbere y'egare no kucurogwe turabona sente zo kwerisa wacega ushaka byo tutawa stayenda go shaka twasoma byo kwiyenda wacega eso kwerisa turazobona ashanga tulifitide abantu bagira ngo kugura egare ne cyetenga sente z'abinji batine ngo konga government kuyakutaho intebekanza ya zaro n'ubu bari kushashura mpora kikabahwera ati government ne katu yambire ngeno eteoka bwaro ni buke nikekongeraho ati kugira cyo nikatiri kubaka abandi ngeno abantu barabe no bakora hino kugumirwa kubarukurabamo beraza kagari ati kora kugari abuzugora tunga ningachi ngendo ni mani gashi abashaka wene nanga orashanga watunga mu buzuguru bwaro mushuba ngeno akoja orana gashi urakoze samani haruho abavugira egare bakiha mu piki n'ibindi kandi ntibagira ngo umurumogu no gwetengo kugumisariza mbere yo kuvuga igare n'imbere tangu abo kwano ukoze samani kumana wano uvuga no mutoka singamani ukana kanyiciro gwane konga kugira ngo hano wenda ngo odo munso mu family no ukoze samani kugira ngo beho konka wagumisiriza gushaka mu wasingo wayo kanka kuvuga bishi waro ukwamo no bishibira bitanguri konka yo ne abahaji kusinge gari government abo bugari bazimere kubatayimbe ko abanga na bamutomero bine bishi abumwe turabanaga tutabacara mu irwari aho ruri kwiguzana bamutomera kugira ngo ibe mutoro yo ruri bishi baragitwara so mwe na bigari barabona mu nubwo kuvuga egare kuri kwenda ahabo kugira ngo abamwete binemeremo n'entandikwa n'ikibagemesereza kugukora gashakwa Nelson ahimbisebwe.